Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o vijestima s tržišta kapitala. Puno toga se izdogađalo, puno toga se tek treba dogoditi. Garantiram da će nam naredni dani definitivno biti zabavni. Prije nego što krenemo, pretplatite se na kanal ako već niste, lajkajte video, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Također jedna novost koja se tiče chata je to što u sklopu članstva u našoj grupi dobivate i pristup Seeking Alpha Premium članstvu koje inače košta $30 mjesečno ako bi svako uzimao za sebe, a ovako svi imamo jedan zajednički akaunt koji koristimo. Od novaca koji se prikupi preko Patreona za chat, jedan dio toga sam namijenio upravo u tu svrhu kako bi jedni drugima što više pomogli. Premium account omogućuje razne stvari poput premium analiza, ratinga, odnosno ocjena svake kompanije prema autorima na Seeking Alpha, Wall Streetu, njihovom kvant sustavu, kao i po faktorima poput value, growth, profitability, momentum, revisions itd. Dolje još možete naći na kojem je mjestu pozicionirana ta dionica u odnosu na druge iz istog sektora. Zatim možete vidjeti ocjene za sve navedene pokazatelje, kako stoje u odnosu na ostale iz sektora, jesu li jeftiniji, skuplji i slično. Još jedna zanimljiva stvar su popisi dionica kao što su top rated stocks, top dividend stocks, top REITs, yield monsters, tech stocks, growth stocks, value stocks, small cap stocks, dakle jednostavno sve što želite, možete ići po kategorijama, financije, energetika, što god vas zanima. I sada krećemo na glavni sadržaj videa. Znamo da je Biden inauguriran, to znači da dolazi veliki stimulus od otprilike 2 trilijuna, odnosno bilijuna dolara, što neke brine zbog potencijalne inflacije i nenamjenskog trošenja novca, ali u svakom slučaju znači će puno za pomoć gospodarstvu, ali i tržištu kapitala na kojem će sigurno završiti jedan dio tih sredstava. Nezaposlenost stagnira, već nekoliko mjeseci je otprilike isti broj ljudi ostajao bez posla. Ovaj graf je još bitniji i pokazuje koliko ljudi još nije pronašlo novi posao, nego su ostali nezaposleni. Brojka se smanjila do otprilike 5 milijuna, ali to je daleko od ovih 25 koliko je bilo u 5. mjesecu. Međutim, treba će još dosta vremena da se situacija vrati na staro, iako idemo dobrim putem. Sada malo o individualnim dionicama. Jack Ma se konačno pojavio, dugo ga se čekalo, bojali smo se da mu se nešto nije dogodilo, ali pojavio se na jednoj konferenciji što je uzrokovalo oduševljenje dioničara Alibabe i cijena je samo taj dan skočila preko 10%. Vidite kako je graf izgledao i kako se to brzo popravilo, iako je cijena i dalje relativno niska. Brojne kompanije objavile su kvartalne rezultate, Netflix je jedna od njih, imali su odličan 4. kvartal, rast prihoda korisnika, šire biznis, izbacuju nove naslove i ovo su jako dobre vijesti za njih. Banke su također objavile svoje kvartalne rezultate koji su bili solidni, pokazali su jačinu financijskog sektora i to je ono što veseli. Nema one nestabilnosti koja je bila vidljiva 2008-2009 godine, a između ostalog tome doprinosi i oporavak ekonomije. Imaćemo dosta zanimljivih objava rezultata, pogotovo od big tech dionica. Tu su Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, Amazon koji bi mogao imati prvi kvartal u povijesti s više od 100 milijardi dolara prihoda. To vam govori koliko je snažna ta kompanija i koliko će snažno nastaviti rasti i dalje. Ovdje imate pregled dionica za koje će biti objavljeni rezultati ovaj tjedan, što bi rekli za svakoga ponešto. Neke će dionice pasti, neke narasti, a ako bude prilike trebaju naravno iskoristiti. Možda evo baš čekate pad neke dionice koju pratite i ako se on dogodi, nakon objave rezultata možete uskočiti, zašto da ne. Zadnjih dana smo imali veliki short squeeze GameStopa koji je rastao po 20-50% svaki dan jer su shorteri, to jest oni koji su se kladili da će cijena ići dolje, morali zatvarati svoje pozicije budući da je cijena nenormalno rasla na način da su onda kupovali dionice čime se cijena još više povećavala i stvorio se efekt lavine, dakle cijena je rasla i rasla. Evo na grafu kako je to izgledalo, jučer je dionica čak prešla $160, ali vratila se brzo nazad. Slično je i sa Bed Bath & Beyond koji je dosta shortan, zbog čega vidimo sličnu situaciju kao i u prethodnom primjeru. I da završimo s dobrim vijestima, vidimo da se brojke novih slučajeva počinju smanjivati, čini se da smo prošli vrhunac i to je odlično. Turistička industrija već sad bilježi ogroman interes i bookinge za ovu godinu od čak preko 250% u nekim slučajevima, što znači da je kraj zaista blizu. I još jedna stvar, dosta se priča o tome da je tržište prenapuhano. Istina je da su neke dionice i neki sektori prenapuhani, ali ne znači da su svi. Proučavajte, analizirajte, naći ćete pokoju priliku na tržištu definitivno.
To bi bilo sve od ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako je, lajkajte, pretplatite se na kanal, pridružite nam se u chatu i vidimo se u idućem videu.